Evar baş binerin heja brezin digel bername Ramano Kumalgehi em ve hafteci behevra liser pırs u problemi xwe bipeyvin. İro rojava me, îro mijara me liser rêxistinî bûn a neteweyî di nav civaka Kurd de ye. Problemeke pir giran e, aloze. Ez zanim ku ji aliyê Kurdan ve yek ji babetên ku herî zêde tê gengeşe kirin, nîqaş kirin yek ji wan problema ye. Bêguman sedemên vî jî henin. Yek ji sedemên vî eger em îro lêkolînekî sosyolojik derbarê wî ya da bikin, bêguman ji anketa ku em ê ji wan bipirsin gelo tu ji asta rêxistinîbûyîna neteweya Kurd tu pê razî yan ya te tu jê memnûnî. Sedî not, sedî sed belkî jî ve encam ve derkeve ku na. Ez jê nerazî me. Ez ji asta rêxistinîbûnî nerazî me. Ez ji asta refleksên rêxistinîbûniya neteweyî di derbarê problem û berjevendiyên Kurdan de nerazî me. û her wiha temsîla Kurd ya ku bi rêxistinî siyasî îro tê kirin, temsîl bi başî û qencî an xirabî, ez bawerim di vê noxteyê de jî Kurd encam vê derkevin bi prosentekî pir mezin ku însanên me ji vê va astan nerazî ne. Çima sedem gelekin sedemên dîrokî hene, sedemên kulturî hene, sedemê devleta Tirk heye ku faktorekî belkî yek ji esasî ye ku derfeta temsîlekî siyasî rêxistinbûna ya siyasî ya neteweyî ya Kurd dîrokî pêşiyavî girtiye, îro jî bi zextekî pir mezin astenge ji bo bûye. Lê bêguman tiştên ku ji aliyê sosyolojiya Kurdî, ji aliyê siyaseta Kurdî, ji aliyê aktorên neteweperwerê Kurd jî alozî ser vê tiştê heye. Ez pêşî bi Kurtî çend tiştan sera xaftina xwe îro bikim, bêjim kurtayiya wî. Ez ê metodekê ew bikim ku weka dîrokî ye Kurd berê çawa rêxistinbûne di dema berê modernîteyê û di dema ji aliyê ku di Yekîtiya Ewka Osmanî de, İmparatoriya Osmanî de dema ku modernîzekirina dewletê, merkezîkirina dewletê ew kirine bi destpêkirine û çawa proseseke din ya ku malxirab ji bo siyaseta Kurd, ji bo temsîla Kurd bixwara pêkaniye û heya niha ku ewa 200 sal e dom dike. û dawiyê eger wextê me bimîne em ê roja îro temsîl asta rêxistinbûna Kurd çi warê de ye û ya rastî
دوی باری دا پوتنسیال و پرسپکتیف و درفت چنه امی بچک سر ویا بپیون بری هر تشتی از تخازم ببجم که کرد نه هر وقت وصا به ارگانیزه و به رخصتن بونی بونه بالعکس برواجی دم حیا مدرنیته از کرم بجم که در روشلات ناوین ده یکش ملت هر رخصتن بویی هر ارگانیزه بویی هر موبیلیزه بویی لگور برجوندین خو هر رفلکسین خورد و باش سیاسی یکش ملت کی یک جوات کی وساو اوا وکا عشیرات وکا بگیتی میرکتی وکا جماعت جدا کرد هر برخستن بونه و رخستن بونه کشی پر به لگور سوسیولوژیا جواتی بونه رخستن بونه کشی بسروبر و بدیسیپلین موبیلیزاسیون که پر خود هر وقت گاوین پیوستا جا آلین سترکترین اتنیک نتیوی یا کرد پر چالاک و پر اکتیف کنه دوی باری دا او چاوا بویا چون به چه پرینسیپین فلسفه سیاسی براستی بنیاد بویا هاتیا آوا کرن از لور دوی لسر سوسیولوژیا عشیرتی و کومبندیا عشیرتی کنفدرالیزم عشیرتی چند تشناویجم کو پر جاران لبر چاوی خو ناگرن واتشتا و پر جاران ما اوجبیر کریه لبر سوسیولوژی که کلتوره که سیاسی هیه کو مرافت کاره بجه بلکی جید دما مایا نهادا جی جبو ما کاره رولکه پوزیتیف بلیزه نه وکا تنظیم کرنا ریورگانیزه کرنا عشیرتان لی ریورگانیزه کرنا جنوه آوا کرنا نتوه بناکوکی بفرقیتین خواه ام دزانن که عشیرت بچند خالان چه دبن یک جوان بگومان مالباته باوک و قبیلنن او هر یک جوان بچند نفشان ده چه دبن یعنی مال ام بجن بسی نفشان ده چه دبن قبیله بجارنا دو ست سالا دوم دیکه یعنی او پیواجوابی او قبی لور تشتي جرين كيكو دما خدا اسكرم بيجم بالا جو سوسيولوجان بالا بري هر تشتي يا زياد الكاب شانديه كوغاوا تدكيكن سوسيولوجيك يا لسر عشيرة كرت تشيكريا دوردا بتايبتي شرفنامه انجامك درخستيه كو عشيرتكو كرد كومبنديا كرد كونفدراليزما كرد لسر اساسا دوبنديتيه هاتيه اورغانيزه كرن دوبنديتي يعني قاوكو امبجن هناك وسا تصور دكن كو قاوكو امبجن ده 15-20 عشيرت هاتنا جمها كونفدراليزم آواكرنا جویا انجام در دکن کو اوا پروبلمی خو دانین عالی کی پروبلما چاره سر کرن یعنی پروبلمین کوملگهی کو سیاسی کلتوری اکونومیک عردی او تشتانا کو پروبلمی وان کو سر زوزانا سر آوه سر تشتی او پروبلمی کو هبونه نو خدا وکا و پروبلما چاره سر کرن دانین عالی کی وکا براتي عشيري كونفدرالي كرنا ناكوكي بردوامن بتويب ناكوكيان
توی برجوندین جدا جهب جدا دجبری هف او یکیتیا خواه کمبندیا خواه چکرنه و او کمبندی جی لسر اساسا دو برا بر بندا دوم کریه اونزانن شرفنامه دا بحثا کنفدرالیزم روشکان تی بحث کرن کو میرکتیا کردایا بیتیسه لسر اساسا و کنفدرالیزم هاتیه چکرن و او پیواجو راست دیروکی ج سوسیولوژیا عشیرتی برب براتیا باجاری و درباسبویه لید دسپیکی دا بتایبتی او دوبندی سر اساسا دوبندیتی دجبری هف yani eku dجبری هفن دوبندیتی هاتیا آوا کرن اف تشتکی پر مهمه براستی کو جبو ایرو جبو ام گاوکو یکتیا نتواد خازن گاوکو ام یکتیا خازن ام دبن ام اوسا تشتکی ایدئال سری خدا تصور دکن کو ام همو پروبلمی خواه برجوندی خواه نزانم چه تشتین خواه فرقیتی خواه بدن آلیه که وارن ایراده که ده yani teni de berjevendiye ki de em yektiya evakin. Yani ne de dema aşirki da usa buye ne jî de dema neha da idealizme ki usa ji bo me bi rastî rasyonal nîne yani. Konfederalizma roşkan evya em dikarin ji bo behsa konfederasyonên din jî behs bikin. Yani mesela li mentıqa Mêrdînî ew ka Umeriyan de mil û zil ji xwe diyagulka ser behsa wan jî dike yani ew dike ew jî dûbendîtî ye lê bi hewranin dîsa bi eşîrekê ew kêne. Ev çima wisa ye yani bi rastî ez li ser ya min pir fikrî serî xwe îşan heta ez çûm ew ciyê ku ew konfederasyona roşkan hatiye ava kirin û hin xelqê yani hê belkî hafızaya ew kê di insana de heye. Mesela yekî ji wan ji min re got em hê bi dorê avê didin ew ka erda ew ji dema hê dema şerefxane. Tabii ev izah baş nîne lê mirov dikare viya deşifre bike çiye 12 bi 12 24 eşîr 12 bi 12 dibin du bend bilbasî û qewalîsî li vir mesele çiye mesele ev e ku bi hêza xwe kontrola nakokiyan bikî. Veka bêjî ewa divê gava ku heqê eşîretekî were xwarin evên din divê hesabî biya bikin ku vê ceza were kirin. Yani ew jî zayıf nîne lawaz nîne waye di 12 berda berên ew kê de baheve gava ku ji evên 12 êdin problemekê çêkin derbarê yeka eşîrekê ji wê 12 aydin ew 12 êdin bi hewra reaksiyon û ew nîşan didin weka bêjî roleke wazîkirin yani caydırıcı rol ev dike dilêyîze ku mirov heqê êdina nexwe yani kontrol kirina dengekirina hêzan rol lêstiye yekîtî lê bi nakokiyên xwe. Ew tradisyon di nav Kurda da pir dir û dirêj berdewam kiriye bi rastî ev ya jî nîşan dide ku di nav kultura rêxistinbûna sosyal ya siyasî ya Kurd de kulturekî dewlemend hebûye
ترادیسیونێکی پڕ خورد هەبووە و حیا دەما مۆدرنیتەیەژی یان ئەم بێژن مۆدرنیتە ez di nav nînûka de dikim ew ya biçek modernîzekirina ya dewletê bi zordariyê ye lê em pir caran em zêde ehemiyetê wateyê maneyê nadin ku ji me çi stendiye ew prosesa ku bi tenzîmatî dest bî ew dema ku xwestine ku kombendên Kurdan rêxistinên sosyal ya Kurdan ji holê rakin bigîtiyan ji holê rakin şîran weka êdin weka ya êdî pêş modernîteyê nîşan bidin ew esas ji destê me bi eqlê xwe hereketkirinê bi derfeta organîzebûna rêxistinbûna me ji destê me stendine heqê me yê kirdebûnê özne sûjebûnê ji destê me stendine ji ber ku di hemû pêvajiyên netewebûyîna de ên klasîk ên normal ji komelgehên din de kulturên din de netewebûn bi serhevbûna tradisyonên îdarekirin û rêxistinbûna vî milletî ji dîrokê de hatiye yanî netewebûn rêxistinbûna netewebûn qonaxeke ji tradisyonên eşîrtî begîtî û rêxistinbûnên ên din malkambaxiya Kurdan li vir dest pê dike malkambaxî ew e ku gawa ku ji me ra veka medenîkirina eşîrên me hatine cemme wek projeyekê ew ne tenê rêxistinbûna me ya sosyal ji destê me girtine her wiha mafê me yê reva hiqûqa me yê tarîxî dîrokî û xwezayî ya ku em xwe bi xwe îdare bikin rêxistin bikin ji destê me standine li ser eqlê me ew bi mîsyona wanî medenî qaşo xwedêgiravî bi vê vesayetek danîne gotine êdî di derheqa we de ê ku biryarê bidin ê ku temsîla we bikin emin bi vê awayî muteserrif dat ew tayîn dikin bi vê awayî ez dikarim bêjim qeyyûm ne aniha tenê ew dikin qeyyûm ji destpêka xirakirina begîtiyên mîrektiyên Kurdan heya niha Kurdistan bi qeyyûmên Tirknijat tên îdare kirin heya niha her vakit qeyyûmên Tirknijat îdare kirin waliyên kolonyal metingê kir ev ya bi vî yanî gava ku tê îdare kirin ew hiqûqa xwezayî ya ku bi hezar salan e Kurd ew kirine di erdê xwe de ew kirine ya vê prosesê qot dikin û xira dikin car din piştê ku ev ji dema xelîfetiya ew dew jî berdidin îxaneta bi xwe ji ewka xwe dikin vêga vê veke reaksiyon di nav entelektûel esker û leşker û evên sivîl ê xwendeyên Kurd de cara din xwedî li xwe vegerîn yanî em bêjin ceribandinên xwedî li xwe vegerîn tê ew kirin taybetî di daviya sê sala 19 û destpêka sê sala 20 de rêxistinên netewî ya millî dixwazin ku bi rastî ji nû wa rêxistinskirina milleta xwe bi dest bixin ew rewa ye ew meşrû ye heqê wan e ji ber ku her millet divê bi xwe divê temsîl bike û ya ewka xwe problemê xwe pirsgirêkê xwe çareser bike
لێ دوێ واریدا ئەلبەت نیجاتپەرستên تورک دبر ez ya ew bikim yani dema Osmanlı'ya da qenebe ittifaqaka Mêrekî Kurda û Osmanlî hebûn lê di dema nû ya mesele ew ke de Cumhuriyeta Türk de û çêkirina damezrandina Cumhuriyeta Türk de îradeya Kurda hatiye berteraf kirin û ew devletek ku hatiye çêkirin ew Cumhuriyetek ku hatiye çêkirin divî da îradeya siyasî ya Kurd tuneye tevî ku ew kongreyên Sivas, kongreyên Erzurum yan meclîsa yekem ê ku behsa wan dikin hemûyan ya rastî bi çi awayî di navbera her du milleta de ew nekirine yani em bêjin peymaneke jinû ve peymaneke di navbera her du milleta de nehatiye çêkirin tersê vê berova jî em bêjin li bir xwastinek ku Kurda weka ku di ciyê wan de ew kesên muasir medenî xwedî muasir medeniyetên ew bifikirin û ya din Kurd divê ji temsîla siyasî ya xwe dirbikeve. Li vir bi rastî problemeke pir mezin heye ku gelek lêkolînerên ser Kurda ew jî ew dikin ez nekara nebihevim lê yani em bêjin kesên weka Abbas Welî dibêje naxwazim berte ew bikim ji ber ku wextê min zêde tune ye lê dibêje ku yani Kurd gawa ku ew kin îdeolojîk ya neteveperweriyê ew dikin ew hewil nadin ku civaka modern ew bikin ku ferqiyetên xwe ferqiyetên etnîkî di wargeha kulturî û siyasî de ji holê rakin da ku ew bi xwe dikarîbin projeyeke siyasî ya ku girêdayî bi modern bûna modernîze kirina komelgehê civakê li heve pêk bînin dibe ew kultura siyasî ya bi taybetî ji bo Kurdên Bakurî dibêje ew kultura siyasî ya Kurda tune ye. Em ê li ser vîya nîqaş bikin lê berê vîya ez dixwazim ew pêvajoya rêxistinbûnê piçek jî berdewam bikim piştî Cumhuriyetê heya Cumhuriyetê elbet tecrübeyekî kulturî ya siyasî ya Kurdan çêdibe ji Cemiyeta Tealiyê Kurdistan heta berê vî ya di Cemiyeta Taawun û Terakîya Kurd de tişkî balkêş heye yani tişkî balkêş heye wê gavê ew rêxistinana bi rastî ew tecrübeyên berê ya dema cemaetbûna Kurd ya dema eşîrtî û konfederasyona eşîrtî bi kar tînin li gor daneyên Lazarev ya Kurdologê Rûs Sovyetê di şûbeya Cemiyeta Taawun û Terakîya Kurd li Bîtisê nêzîkî yani bi 10,000 endam dibêje yani bi 10,000 ez mubalağa nakim ji ber ku ew hejmara kudayî jimara pir ew tê pir bilind tê yani wê gavê heman bejî nüfusa bajêr hemû endamê weka endamê cemiyetê tê nîşankirin lê ya rastî bi 10,000 însan organize bûne divan ew rêxistinan de û wê gavê ew jî ji me re dide nîşankirin ku bi rastî Kurdên neteweperwer ê nû ew tradisyonên rêxistinbûyînî ya Kurda ew kultura siyasî bikaranîne û bi taybetî ez dixwazim bibêjim ku mixabin herê daviyê de 1920 û 21 de
تشكو بالا من بركشاندية دو أخفتنن ونويسن أو كانن يكي يا الشيري كوشكري يا دنجي يا مندو سليمي وانية دور دا بروجه كي بر بالكش لسر مسألة تي ديار كرن أنها برتكك كك مال ميسانش دركت دور دا وكبلجا أو حردوجي هنا من برتك بري شابه من سباسيدكم جمرة شاندي ومن خانت كك مال ميسانش دور دا أو بروجه بر بزلالي ديار دبا كو رخصتن بنا کوملگهی جواکی وکه پروژه انشا کرنا نتوه و ولات دانیه پیشی یعنی جبوان اوکو اگر ام درکبن ناو کردا باجار و گند و عشیر و شیخ و میر و گندی همو وارین اوکی انتلکتوالا اسکران و ابکان اسکرین کرد بجا صبایین کرد ام کوان ما ارگانیزه کرد ما organizasyonu ki netevi bevi avayı avakır evya te wataya kuma yani hemen bir mevelati kha ev rızgar kiri yani ev organize kirina netevi veka bengeha esası veka re u xalas reya xalas kirina welat te ev kirin براستی لور او پروژه چاوا کو ام دزانن به آزادی به او که تی قد کرن ایدی پشتوی امدکارن بیجن به تمامی بن پیکرنا ایراده سیاسی کرد پیواجویا جمهوریتی دایا هیا بسالین سالی شستی بله پشت شری جهانی دویان کو دما ترکیه که بر پارتیه پارتیا دموکرات دا هن زمرین سردست کرده وکه تمثیلدار دین نشان کرن لی از کارم بیجم کو او پرتش ناگوهرینه دست بکده البته او که دیساجی اکتر بویه یعنی جدا تر بویه اویاکو ام بجن دجی مپوسین کرده دا دجی مپوسین جباجار کرده و اوکا ام بجن پارتیا CHP'yi Cumhuriyet Halk Fırkası tayin dike yani insani xat tayin dike o şubeyin parti avan nişan dedin o tamamıyla o yani tikarim roh tikarabeje ne Kurdaya ne temsilciler ne Kurdaya yani de her varida ben pekrina iradeye siyasiya Kürt hebuya hiya salin şesti Salin şesti de çavakun dizanim de ben tesira çek pelenc rojavacı Kürsana Suriye ya rexistin buniye yani he de dema hoybuni de o tradisyona ku berdavam dike de ben tesira wanda u de ben tesira elbette tevgera Serok Barzani ya ku Barzani Emir ya ku despedike şesti de bandoreke edi bandoreke bejin baya kite u bandorek gringe jibo jnuwa hasina kurdan u jnuwa anina rojeve ya temsila Kürt yani temsila siyasiye Kürt او پیواجو ما برنامه دن دجی باسکریه و شستو شسته پارتیان دن پارتیا دموکراتیک کردستان پیش پارتیان دن کرن او چپی ترکاتی جدا کرن لی د سالین هفته دا ایدی پارتیان ایدئولوژیک دن آوا کرن کو بگومان جبو بدست خستنا او مافی دیروکی یا کو Kürt خوا temsil bike خوا بخوا ببا کرده یا خوا ازنه یا خوا
اکتوری میماری جیانا خواه رولکی گرینگ تلیزه لی ام اگر حسابی و 5 سال داوی بکن ام دکارم بیجن کو تفگرا کرد یان جواکا کرد یان کردستانیان حیانها درسه که باش تمثیلیه که باش ریخستنبونه که باش یا کو پیوسته جبو نتوابونه بدست نخستنه دویت واریده ضعفین مزن هنه یا اساسی اوکو ریخستنبونه کوملگه ریخستنبونه سوسیال یا نتوه کرد به سروبری نمشیه قصد من گوه که بیجم ارگانیزاسیون یا ریخستنبونه سوسیال یا کرده نه به تنه ریخستنبونه سیاسی کرده یعنی پارتی سیاسی نه به تنه ریخستن کملگهی یا سیویل بگمان دوی واریده گلک چالاکی هیه گلک دستگفتین مزن هنن تبی به پروبلمی خواه لی پروبلم اساسی وکا کملگه ها کرد وکا نتوه کرد سوسیال خواه ارگانیزه نکریه قصد من جه وکا امبجن جه برفرهتر یاکو وان همور ریخستن بوینان دناو خدا دهوینه ریخستنه که وکا کنگره یان بجن وکا یا هندستانیان یان افریقای یان وکا فرمه که کردی یان انجمنه که سیاسی یعنی کملگهی سوسیال کردی یاکو دکاری به همو بشن بندن، کومبندن، پارتیین، گروپین، تمثیلی آوان، بشتاری آوان دنیاو خدا بهبینه و در حق کردادا نتنی برگرا نهایی یاداوی بده و هر وها ببه فیزیکا سوسیال یا نتوه بوینه جبر کو گاوا کو ام بحث نتوه دبیجن نتوه بری هر تشتکی سیاسی پروژه که یعنی وقت تشتکی هشمندیه تشتکی کلتوریه تشتکی تصوریه تشتکی اوکیه هیا ام دما مدرن دا وی فکری نکن بربچاو بریخستن بونه حتی ام ویا وکا سوسیال انشا نکن آوا نکن کو سوسیال آوابون یعنی ریخستنی بون دوی سوسیال آوابون دا رولکه پر گرینگ دلیزه یکش اساسین بینه ارگانیزه بونا نتوه حیاب یا او نکن یعنی نتوه بونا ما چاوا کد برنامه بریداجی من گوت یعنی وکا یا کمال فوزی کدوبه یا کردستان هیه کردی هیه نتوه کرد هیه لی وکا کدوان هبون انده تنبونه هیه یعنی او تنبونه تنه ریخستن بوینا سوسیال دکاره او بکر ریخستن بوینا سوسیال چیه؟ یعنی وکا فلسفه او بری هر تشتی براتیا کردای وکا فلسفه وکا اتیک یعنی هم بیجن لی وکا سوسیولوژیک گریدانین یعنی تورا گریدانین سوسیال دنوبرا همو کردانده یعنی لبر گاوا دی بیجم همو کرد از یا اوین کد بین کرد اصل از واناجی تخمناوی یعنی ریخستن بونا نتوی یا راستی پوتانسیلا دولمندیا دیروکی یا نتوه دردخه هوله رادکه شاخه نتوه تنی بریخستن بوینا خواه دکاره او رولا دیروکی کو جه مروف
هیوی دکه لبنده تنی به چاوی بلیزه نبر گوتنه که هي برجارا مثلا نتبع وسا گرینگی ددن پر انسان فهم ناکن مثلا نتبع چما حقوق صوتك برسوه که باش یا فیلسوفه که اسپانی سربیا هي ونومانو جرا دبجن یا دبجن خودی مریا تو چه دبجی یعنی تو وقت سوسیولوژیک دا یعنی نه تئولوژیک وقت سوسیولوژیک خودی مریا ایدی یعنی آلیکاری مناکه یعنی ایدی درد ما چاره سر ناکه ایدی جمع او ناکه چاوب دبیغم نخون نتوه درکتیه نتوه هی خودیا نها نتوه براستی اکو ریخستنین کو تمثیلین کو هیزا نتوه بخدا گریددن خواه مشروع دکن تمثیلیه که خورد اکتورین خوردن کو تکارن قدرا ملتی که بگوری اونه بیجن ما اوقاس روشن خرابه باید دهل بجارتنا ده ام 6 میلیون رای دگرن 20 پارتی مای کردستانی هنه به هزاران ریخستنین سیویل لباجارین کردستانی هنه ده برنامه که بری هفته که ده پرپرسیاره که یا تمثیله که گو لدیار بکری 1200 تشکیلات او که هنه سیویل بلی هنه یک جوان جی امتکارن بیجن او فونکسیونا کو تاریخی یا کو ام جه ریخستن بونا نتوه ام هیوی دیکن او نکارن بلی گلک ریخستنین به قدامان جی به گرسهی و به او کنن لئیرو تمثیل که نتوهی یا خسر یا کو جه بری هر تشتی جو حقوق خوازایی و دیروکی یا ملت کرد هزا خادگره تمثیل که وصباش ارینی یا نتوی کرد نینه پارتین کرد هنن کو خدمتین گلک مزندکن به تایبتی پارتین کردستانیین ایرو کار دکن لی دناوبرا وان و کمالگه ده پروبلمه که بمن وسطیکو ام دمکو دناو جوات خدا ملت خدا کار دکن وکا کرد پرورین کود خازن خدمت ملت خدا کن ام پرجاران هدفین ایدئولوژیک تئوریک یا نتوه پروریه بچک خازن بچک به حسانی لسروان فرض بکن ام دزانن کو کادروی که نتوه پرور یا کرد به حسانی چین آبه و یا راستی ده خلاصبونا نتوه هم دجی هر کس نتوه پرور نینه هن ملت هن کو yani به قاس اندام رخصتنه که ما نتوه پروری وان هبویه ببی دولت ها چک کرنه ببی نتوه خلاص کرد از باور ناکم اندام کوی ملیه به قاس نتوه پروری ما یا باجاره کده لی دم آنها بچک جداتره ویا مدید 8% بیشتربون 93% اره با دولت کردی تبی بیا ما دولت آخه امریکایی بونه بکن آوا بکن آنها از باورم او رول آخه دیروکی بلیزه اوه ونده نبویه از باور دکم
لی دشرط لیبرال دموکراسی دنیا لیبرال و نظام چه دا یا راستی ایدی جبود دخازا بنگها کملگهی یعنی جواکی یا نتوان جی زیده تر تش تین خواستن یعنی گوا کتو دخازا تاین نتوی هبن پروژه تاین نتوی هبن او گاوا کو تایبتی ام دنا دولتک بترکاران و اوجی رول اوان سر ملتی معیا و گاوی جماعتی خواستن کو ام چقدر زیدتر اوپن زیدتر ماکسیمال تر ام بجن نتواخا اورگانيزا بكن او قص زيدتر مشروعية ما يا تمثيلي يا سياسي هذا لور از دبینم وقتی من باش مشه برخرابه یا راستی 5 دقیقه من مانه لی از لور به جمله که از بکن کو دنابرا نتوه پرورین کرد پارتین کردستانی فکر رامانا نتوهیتی او یا جیواک پاریزی دوی لواتنه که به ناکوکین نوبر آمده پر اره یعنی پر تشکیلات سوسیال یا کملگه دهنن کو براستی به نیرین نین نیران نتویتی نین لی هم دوی تبی بوان ناکوکیان ام فورمکی کنگره کی نتوی ریخستنه کی کو همو کردان به هوا برنگ کی به هوا گرید ده ام مؤسسه کی مصادبه آوابک اوجی گاوکو ام دچن داخازا مناتی خادی کن کو پشکری بدن بو هدف نتوه پروریه ده همین گاویدا ام جی گو بدن پروبلمی وانی واکی روزانه پروبلما هبونه پروبلما آبوریه پروبلما بندستیه فقیریه به تایبتی پروبلما نها یا بله به تایبتی از برسوی لی برای من خاص تشتکی بیجم جبرکو براستی وقتی من اودبه از جوابی آخفتن میناکه که مدقا هرم آمردینه بدم دوا مسئله کرونا ویروس دا ام همو که ایدیز زانن کو او نوبران نتوه پرورین کرد و کملگاه سیویل کرد دا براستی او که دانستاندنه که تکیل یک چگور سر و مسئله او که مسئله کرونا ویروسه و خباته که ببی آوایی از باورم ریه که الو از چومن یام hareket ediyor. Böyle. O modele Avrupa dven başı dven abera dve belki yani en neteveperver ya hadi ideoloji en neteveperver küçük zedetir yol kabeden problemin civati beden civat Paris taku bejin اویا د پیواژوی ده د ریخستن بونا کردستانی ده کمالگان کردستانی ده خورا او ادی ارگانیزه بونا یعنی کنکرت یا ناسنامه نتوی به کسین انکو خودی سیویل او که داریم اما لبر مسئله سیویل او دبن یعنی یان دبجن کامو تشکیلاتی او که یا راسته
د دموکراسیین کلاسیک دا د لیبرال دموکراسیان دا او ترکی دا دبن kamusal alan او kamusal alan ya otonome özer ke birastî ne di destê devletê de ye lê em dizanin ku ew teşkîlatên me sivîl di bajarên Kurda da bi taybetî bi walî û qeymeqam bi müdirên emniyetê bi komutanan bi nizanim çiyan gelek ew dixwazin ku em bêjin xwe desthilatîya xwe li ser van ferz bikin bi van re ew bikin ya rastî li ber polîtikaya Kurdî ya siyasî divê kulturekî nû bi kulturekî nû bi van re yanî ew bike bide destpêkirin ku ew otonomin ne di destê devletê danin yanî bi rastî ji bo ku netewek Kurd karibe meşruiyeta xwe ya temsîla îradî ya xwe ew bike înşa bike divê ew berê her tiştê hêviya xwe ji xwe bîne ne ji devletê ne ji kesên din yanî tenê bi vê awayî em dikarin meşruiyeta xwe ew bikin yanî li ber min dixwast piçek zêdetir li ser ewkê jî peyvên girêdayî bi pirsa Kekfexrî yanî gelo ew temsîla Kurd aniha ya ku heye bi rêya HDP, PKK, KCK ewkê gelo ev ya çi qas meşruiyeta xwe ya rastî ji netewebûnê digirin çi qas ji tradisyonên siyasî ya kultura Kurd cudanin û ji bo bi çi awayî hatin manîpûlekirin ku ji Kurdbûnê Kurdayetiyê temsîla Kurdayetiyê dûrketin ew manîpulasyon bêguman dîsa girêdayî bi dewleta Tirk e em rola wî du carî em kêm nebînin lê ez bawerim ku em ser xwe êdî bi rengekê din ya piçek bi resen piçek bi kultura xwe bi tradisyona xwebûna xwe xwenasiya xwe em piçek behs bikin wê gavê em ê vê hegemonya ku vê temsîla ku îro bi rastî her diçe ji temsîla Kurdayetiyê dûr dikeve em ê paş vegerinin. Dîroketa eşîrên Kurd gelek caran û gelek deveran Konfederasyona Eşîran ava kirine Konfederasyon li aliyekê xwe organîze kirine li aliyekê din jî tifaqan naxwe ava kirine belê ew tespîtekî wisa ye bi rastî wisa min erê yanî problemê ku niha behsa wî kir ya rastî du tişt e yek yanî serdestiya diskursa devleta Tirk e ku ew bi modernîteyê xwast ku ji me re bêje êdî hûn der dîrokên e êdî dema we xilas bû qot bû êdî ji îro şinda di ciyê we de em ê bifikirin yanî li ser eqlê me li ser hişmendiya me vesayet danîn vesayeta misyonerê qaşo medeniyetê duyem jê me ew tradisyona kultura me ya siyasî bi rastî qot bû yanî mirov gava ku îro tevgerekî Kurd gava ku xwe li meşruiyet pir tiştekî pir girîng e yanî meşruiyet ew tiştî ku heqê temsîlê dide te heqê temsîla te pê piştrast kirin ew heqê rewatî jî heqê meşruiyetê jî tenê em dikarin xwedî li hiqûqa xwe tabîî û dîrokî derkevin yanî ew hiqûqa me ku em bi hezar salan me xwe bi siyaseta xwe me îdare kirî çawa dibe çil be eşîre ne eşîre û qewme male şêxe ji bo me ne problem e di wir de mesele ne tenê ew rengên ewkê sosyal in di wir de ya tiştê herî girîng ew e ku yanî gava ku dibin ya işte şêxe wala dema wî derbas bûye ka modernîte de sekülerizm heye erê ji destê wê îradeyê digire lê ji destê me jî
مجنوع او تشتكوا من جو بسر هاوبونا تمثيل سياسي روابط سياسي او تشتيج دستي ما دكرة دبجات تو يعني بالشيختي بعشيرتي بنظام تشكري داي تنكاري خوا إدارة بكي مودرنيته دما نونا أو لورا يعني ما في خو تمثيل جدستي تذكره بفي أواي يعني نراوادك لورا أزقل لورا تشتكي بجم وخلاص بكم بله أنا خلاص كم بالجملة داوي لورا تشتكي تخازم ببجم يعني المسألة حتى أو جارنا بارتيه ما دبجن يعني سيفيل إتعاصزلك أو يعني أو تشي ديصد حقوق دولتي دا كاركرنا يا بيامن سياسة كرد سياسة فلسفية سياسة كرد دبي خو بدا حقوق خزایی یا نتوی یا دیروکی یا خواه یا کو دیروکی به 1000 سالان دون کریه لددما جمهوریتی به مدرنیته هاتیه خود کرن و ام ددم نودا گاوا کو مخواستیه کو مشروعیت سیاست خواه تمثیلی خواه ام انشا بکن ما ایدی سر راسیونالیته یا دولت نو یعنی سر اوقاوی دا ما خواستیه بکن اویا شاشی ما هری مزنه اویا داوی دا وکبجن داویا روژه دا دیسا بریمه دا دولتی چه مخابن لی ایرو اوکی حوالین تکنیک بلاج من عاجز نبن پشتی من برنامه که پرخوشه یا برنامه روزا چارپل مدیای خود نبن بردوام وی او بکن تشتی که من نگوتیه باورم دبردا برنامه روزا دا حوالین بشتر و بردوام بکن بمینن خیلی خوشیه دا حتی برنامه کدن ده هفته بیده از جوا خاطر بخواهم